Savez žrtava režima Aleksandra Vučića lustracija obaveštava javnost da je suđenje u odsustvu Đorđu Višekruni 22. jula, to je sreda, 2026. godine, u 11 časova u sudnici broj 274/2 Osnovnog suda u Novom Sadu kod sudije Svetlane Žmugić. Tužilac je Ksenija Bogić-Marić, a sve zbog poziva na lustraciju sudije Tijane Mihajlov i zamenika tužioca Milice Đogić. One glume kao bajagi oštećene, a za tu glumu i progon porodice Đorđa Višekrune i njega lično već su unapređene, ali im se ne sviđa da sutra i odgovaraju i budu lustrirane po zakonu. Advokat je Stevan Damjanović. Jedan od današnjih prisutnih na suđenju Đorđetu Višekruni bio je naš advokat Stevan Damjanović. Gospodine Stevane, kakvi su vaši utisci danas i kako je vaše mišljenje po pitanju ovoga suđenja danas Đorđetu Višekruni? Pa danas smo raspravljali, u stvari to je nastavak prethodnog suđenja gde je došlo do izmene optužnog akta od strane postupajućeg osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, gde je izmenjeno i krivično delo koje se stavlja okrivljenom na teret, gde se sada stavlja krivično delo ugrožavanje sigurnosti, znači iz člana 138 stav 3, gde je zaprećena kazna od 6 meseci do 5 godina zatvora. I sada u skladu sa tim mi smo predložili, a i u skladu sa snimkom koji je prošli put pregledan, da se obavi veštačenje, odnosno da se utvrdi da li je snimak montiran, da se snimak očigledno sastoji iz 4 celine, gde se vide da lice koje se pojavljuje na snimku menja garderobu, znači da to nije isto lice, da postoji uvodni špica koja je dodata, da tokom trajanja snimka da je lice koje se pojavljuje vrši monolog, znači nema tu dijaloga, nema novinara, dobar dan, izvolite, ovde taj, vi ste taj, niko ne priča o tome, da se izvrši prosto da li je okrivljen na tom snimku i nije, i da se vidi da su stanovi da li uopšte negde emitovan snimak. Ukoliko snimak nije emitovan, ne može biti validan, ukoliko okrivljeni nije na snimku, ne može biti validan i slično. Postupajuće sudije onda u tom trenutku prekinula suđenje, donela je rešenje o prekidu, kratko pauzi, 5 minuta 10, da bi odlučila o tim dokazima. Takođe predložili smo da se sasluša i glavni odgovorni urednik portala Slavija Info Ljubomir Stefanović, gde su oni sporedili da je on glavni odgovorni urednik, ali mi smo tu dostavili izveštaj iz različitih medija gde se vidi da je on glavni odgovorni urednik i sudija je donela odluku da se izvrši veštačenje, prvo da se utvrdi da li je uopšte okrivljeni na snimku, a posle će odlučiti o ostalim pregledima. I odložila je sledeće suđenje za 1. oktobar u 13 časova, kada bi do tada bi trebalo da se izvrši u stvari veštačenje ukoliko nađe adekvatnog veštaka. Mi smo takođe rekli da ćemo angažovati stručnog savetnika koji bi bio na našoj strani, koji će prisustvovati veštačenju. Tražili smo da budemo obavešteni o danu času veštačenja, jer je praksa tužilaštva, a i suda, ali uglavnom tužilaštva, da oni obave veštačenje, niti nas nije obaveste. Čak nas ne obavesti uopšte ni da je predložen dokaz veštačenja, da će biti izvođen dokaz neko veštačenje, ne samo ovo. Tako da smo to direktno tražili i svako to kršenje predstavlja povredu zakona. Hvala vam puno na ovom izlaganju, zahvaljujemo se i svaka čast na izuzetno dobroj iznešenoj odbrani danas za Đorđeta Višekrunu. Hvala vam puno. Danas je prisustvovao suđenju i Dejan Seke, suđenju Đorđeta Višekrune, pa kakvi su vaši utisci po pitanju ovog suđenja? Pa evo, dobar dan svima. Prvo želim da pozdravim sve gledalce koji će da pogledaju ovaj snimak. Obzirom da je sudski postupak u toku, ja se do sada nisam oglašavao, što naravno je protivpravno i mi ne želimo da utičemo na tok suđenja. Međutim, kao zainteresovani građanin i kao sloboduman čovek, ja prisustvujem svakom suđenju Đorđu Višekruni kome se sudi u odsustvu. Razlog zašto se sada obraćam jeste da upoznam našu javnost sa likom i dela Đorđa Višekrune. Za sve one koji ne znate, Đorđe Višekruna je demontaž majstor koji demontira ovaj kriminalni sistem, koji je, nažalost, u Holandiji i ovog trenutka je nedostupan organima gonjenja. Ne daj Bože, kada bi došao u Srbiju, nisam siguran koliko bi preživeo da je ovde. O čemu se radi? Politički progon porodice Đorđa Višekrune ne traje od juče.
bolesna majka i naravno brat koji je osuđen, ovo je sada smešno, ali dobro me slušajte, koji je osuđen za 0,06 grama marihuane na 3 meseca zatvora. Svi koji me poznaju dobro znaju da ja ne koristim nikakve opijate, da ne pijem nikakav alkohol, da čak ne pijem ni crnu kafu. Morao sam da pitam veštačku inteligenciju, GPT, da mi objasni, da bih mogao vizualno da zamislim o kojoj količine marihuane se radi. 0,06 grama je količina koja je možda manja od zrna pirinča. Oni koji to koriste u zemljama u kojima je legalizovana marihuana da se puši, znaju da je potrebna desetostruka količina da bi se smotao taj jedan džoint ili džokavac, kako ga nazivaju. Zamislite da je brat Đorđa Višekrune osuđen na 3 meseca zatvora. Zbog toga smo mi i danas ovde, povezano je, znači taj događaj je direktno povezan sa ovim suđenjem. Ja lično mislim da je ovo politički progon Đorđa Višekrune, ali on nije jedini stradalnik u ovom našem društvu. Ja sada koristim ovu priliku da se zahvalim Đorđu, koji je još pre 10 godina na javnosti i nama svima ukazao na pojavu nekih novih likova, nekih marginalnih likova, koji su bili potpuno nepoznati, koje je on izofirao i otkrio i najavio njihov politički napredak. Ti ljudi kojima je Đorđe Višekruna govorio pre 10 godina, sada su došli na funkcije, degutantno je da pričamo o tome na koji način. Đorđe Višekruna nije jedini stradalnik u ovom društvu. Svi znate našeg Milovana Brkića, koliko je čovjek zaglavio robije, što kaže jedva živ sa robije. I ja moram ovog trenutka da spomenem i obične ljude koji su stradalnici ovog zločinačkog režima, a jedan od njih je čovjek koji se zvao pokojni Miki Nikolić, koji je bio rodom iz Crvenke. To je čovjek, svi Crvenčani koji ga znaju, oni znaju da mrava čovjek nije pogazio, nastradao je i on je jedan od žrtava režima čije ime ne želim da se zaboravi. Zapamtite još jednom, Miki Nikolić iz Crvenke. Represija ovog režima postaje sve veća. Njihovi dani su odbrojani i oni to dobro znaju. Da misle da mogu da pobede na izborima, oni bi raspisali izbore danas, jer njihovo skeniranje je na dnevnom nivou. Znači, da mogu da pobede, danas bi raspisali izbore. Pošto to ne mogu da urade, njihov pritisak na nas je sve veći, i politički progon političkih neistomišljenika svaki dan će biti sve veći. Ja pozivam ovaj narod, pozivam studente i pozivam sve slobodumne i hrabre ljude da se ne boje. Niko ne može da spreči ideju koja je došla, a ideja je došla. Studenti pobeđuju. Pozdravljam još jednom sve političke disidente i prognanike žrtve ovog režima. Đorđe Višekruna, hvala ti, a jednoga dana kad padne ovaj režim imat ćemo priliku, ako Bog da sreće, da se vidimo svi uživo i da se u ime čitave Srbije zahvalimo za sve što se učinio za Srbiju. Hvala ti još jednom, zdravo. Hvala puno, Dejane.